Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi kuwa 15 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2023. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Ni umwanya w'amakuru. Amakuru yacu araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umunyamakuru Stanis Bujakera yoherejwe muri gereza nkuru y'Amakara. Turaza kukubwira byinshi ku birego kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gushyira ku Rwanda. Ni ibirego birimo by'umwihariko gufasha M23 n'ubwo u Rwanda narwo rwagaragaje ko rutafite aho ruhuriye na M23. Amakuru yacu turaza kuyakubwira turi kumwe n'uruganda rw'Isaroni, uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kamaze guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura, gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788651468 cyangwa ubasange mu karere ka Rulindo ni mu murenge wa Kisaro. Muhaye ikaze ku buryo burambuye mu makuru tugiye guhera ku nkuru ivuga ko umunyamakuru Stanis Bujakera, umwanditsi mukuru wungirije w'urubuga Actualite.cd ndetse akaba na correspondante wa Jeune Afrique na Reuters muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri uyu wa kane itariki 14 Nzeri yoherejwe muri gereza nkuru y'Amakara. Uyu mugabo ashinjwa gukwirakwiza ibihuha no gutangaza amakuru y'ibinyoma, ibyaha bifitanye isano na raporo yanyujijwe muri Jeune Afrique yitiriwe urwego rw'igihugu rw'ubutasi ku ibura rya Depite Cherubin Okende waje kugaragara nyuma yishwe. Stanis Bujakera yatawe muri yombi kuwa gatanu ushize afatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri ubwo yiteguraga gufata indege yerekeza i Lubumbashi mu ntara ya Haut Katanga, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Bwiza.com. Ifatwa rye ryateje umujinya mwinshi haba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ari umunyamakuru wa Jeune Afrique ndetse na Reuters, ndetse no ku rwego mpuzamahanga aho ibigo byinshi byasabye ko yarekurwa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafunze uyu mugabo bijyanye n'umutekano, bijyanye n'uko yatangazaga amakuru menshi atandukanye ku mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikavugwa ko yinjiraga cyane mu mabanga y'igihugu. Ubwo yatangazaga inkuru y'umugabo witwa Cherubin Okende nibwo byaje kuba bizamuka, aho yagiye atangaza ko ari ibinyoma ndetse bigakwirakwira, ndetse agashinjwa nyine kubikwirakwiza ibihuha, by'umwihariko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakavuga ko abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakamenya ngo amakuru atariyo bitewe n'uyu mugabo. Uyu nguyu yari yatangaje ko Cherubin Okende waje kugaragara yapfuye ngo byari bifitwemo uruhare na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo yigeze ivuga kuri ibi ngibi, gusa nyine bakavuga ko ari ibinyoma. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi FDLR ndetse na FARDC ngo byaba bigiye kuba birimbura M23 burundu. Ni amakuru yazamutse kuva ku munsi w'ejo bundi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda 2023, gusa nanone ukarindira igihe biri bubere ugategereza ugaheba. Abaturage benshi bari biteze ko uyu munsi M23 igomba kurara igabweho ibitero. Gusa ubu tuvugana amakuru ahari aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko FARDC ndetse na FDLR nta kintu byari byakora kuri M23. Abakurikiranira umutekano hirya no hino by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza ko nta imbaraga nta nkeya igisirikare cya Kongo gifite kugira ngo kibe cyarwanya ndetse ngo kirimbure M23, cyane ko M23 yagiye igaragaza ko ifite imbaraga zidasanzwe by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano, ikavuga ko rwose nta kintu na kimwe kizayikoraho uretse kujya mu biganiro na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe cyo kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yavuze ko izarimbura M23 itigeze ijya mu biganiro nabo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye isabwa kenshi kujya mu biganiro na M23, gusa ku bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakunze kugaragaza ko kujya mu biganiro na M23 kuri we ari agasuzuguro.
Tukiri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi kuri uyu wa kane yubuye ibirego byayo ku Rwanda irushinja kuba nyirabayazana w'ibibazo byugarije abaturage bo mu burasirazuba bwayo. Hari mu kiganiro Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho Patrick Muyaya na mugenzi we Rose Mutombo w'ubutabera bagiranye n'abanyamakuru. Muri iki kiganiro cyabereye i Kinshasa, aba baminisitiri bombi bakunze gusubiramo ibirego by'uko u Rwanda ruha ubufasha umutwe wa M23 ibyo rutahwemye guhakana. M23 kugeza ubu iracyagenzura uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo kubura imirwano n'ingabo za Congo FARDC mu mpera za 2021. Patrick Muyaya yavuze ko hari ibimenyetso bifatika bigaragaza ko ibikorwa by'ibyaha byakozwe n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije na M23. Yavuze ko intambara yuriya mutwe w'ingabo za Congo yatumye ababarirwa muri miliyoni 2 n'abantu 300,000 bahunga ingo zabo, naho amashuri arenga 300 arasenywa andi afatwa bugwate. Yunzemo ko iyo mirwano yanangije mu buryo bukomeye parike y'igihugu cya Virunga, ibyatumye Congo Kinshasa ihomba za miliyoni z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi ngo ni uko iriya mirwano yatumye abaturage bo mu duce iberamo badashyirwa kuri lisite y'itora. Ibi bishobora kugira ingaruka ku matora arimo n'ay'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu Ukuboza. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kubura biriya birego mbere y'iminsi mike ngo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habere inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Byitezwe ko nta gihindutse Kinshasa ishobora kuzakoresha iriya nteko rusange iteganyijwe mu cyumweru gitaha nk'umwanya wo kugaragaza ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana w'ibibazo biyugarije. Ibi bibazo birimo iby'ubwicanyi ingabo zabwo ziheruka gukorera mu mujyi wa Goma, ndetse n'itabwa muri yombi ry'umunyamakuru Stanis Bujakera, ibiri muri byatumye mu minsi mike ishize ubutegetsi bwa Kongo bushyirwaho igitutu cyinshi n'ibihugu by'amahanga. Iyi ni CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Aya ni amakuru yacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro. Ni uruganda rukora akawunga keza gaseye neza gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 655 14 68 cyangwa ubasange mu karere ka Rulindo ni mu murenge wa Kisaro.